jinglenya makadu ibu dari Slinkoi bat ke jingkran ngaulan lalenia mapo ying dari Father Jeffrey Kakomo berhaplau ying lapun ya ke jingkran ngaulan kumu chairman dai babu Yohanes Yopniao ayo ke jingkran nai maduri kaldus Yopniao ibu kran hagale kurba Yopniao ke jingkran ki kuri kuntiang ki kun ksir John babu Darius ke jingkran nai babu Nicholas Timpun ibola keren hagalian jong kebalang sinong bat ke sinong rang blang sosian pulen ke condolence message na ke Saint Mary's Higher Secondary School ke jingkren sinongu bat ke history ke balingkot na iba edel badi opniau ikun jong ilek babu Darius Lincoln lalenia mapo pelawing dari Father George Lincoln ibola keren bat paria kitinu blain bat ibola keren hagalian jogi Meika Lincoln lapule ke kitien ke jong blay dari Father Richard Yopniao bat lapan kot ke jingla niam hapo lum cinta dari Father Jeffrey Kagoma ke jingla niam kelolong ke basyongkun ba ringkat ke jingla don lang di Father Edmond Lakra parish priest Father Marius Thongni Father Ephraim Yopniao Sister Kandrisha Sister Bante Sister Bernadette di kena school Saint Mary's Higher Secondary School Ranglang ki Bahayin Hasan ki perlok perjang najan manajengai berparo ki belawan sengaulan kentang jong kabalang nadu mencisni halio sengau yang kena kubur nakeleng saudang ilayo sengau yang kena kubur bak ila pa yang kena kubur sengaulan ngidam kawai kan grup kakur dan koi Meghalaya pun ba ngam jute waktu ke grup itu ya madeng personally da to itu jan pa bakil pa blay menen mencisni bat menen ngasngo kidan ki pon nangon rau kidan pon na po nong stoin na yu ki motong la don hang ni henry kilanang wan chekmat ngaklam yo mi kloi na shilong menen bat ngapoy hang ni po ying tang ko ba khandai be che ai bat ni shonglang ba kini ki ba kha chuni hado ko ba khatar beci ban pendap ya kecing pen rumah kesenduk ya kamet masa jangi menen memet dia kalian jom barok kini ki para kur ki bala kublai ki bala duai ki bala wan menen mencisni menen pada si mata kesni ki bala cengai pa ngai kecing kublai ya i madang cengi bala saha kini ka ko langsa kini ka ya kasam mata lomba kini ka met ke bala sa jangi ngayeng rohnya geleng jong kaya kesem ban ai kublai yapi barok lesi tip lesi ke kecingnya dei jonga ni jong kini ki baya songlang hani ki kur jengi ki bani ngasam jengi bani madeng kembala lam perang meni na kinong keren bat tru nai bakha jengi ibadeng Edelbert ba nagal kemitrai ka mai diar kita tentang para sidang sudah bat i para jungi mai diar mai diar ba trai junga ki khatkan hari mai tre ngidon ki khatkan thei ba sinrang tenrai haru hakini ki nadu baranglet manga ye mai he ila khatno bat menta don sa ki mai te nakadau ba kajing ya long si yang sistem bat haba amdan ki kur kethei bai dai sipara nro kini ki mama jena imateng ro kongjo kiawan ban ban sham sa bangi ban pedingi ban ped meka ya imei jengi imei kana ban na bar ba mai ro da ban ke sing sitom dan ringa dan ki para junga ru par kethei bala wan lang dan ro kini ki mama jengi ki mama he na ngidang i mama masbar na po nadu suna bahar la poi wala kijing na orsa idon lang ni idon ni marit living ipara try ini kini ipara metrai bali ni madeng marit living na po lang ni madasuk nandai na dimian dan ni mama try cuma imakien badan hangni tegini kini ki mama kipadang dan kipadang sa bar kinang duai na kebentai madeng but kidan roki para terai ki para kiri cenga para mila kini hangit dan ni komdi Michelle Lengkoi balali sa shenong stone
balik no balik lengkoi badai ini haram pelangi lawan syamsa ini kunjung mesan tarina badai di misal di kunjungi menadio lengkoi ini kita kamjan bangi belum mana dari kita ngimdai kakur kaji kesan kepada kata-kata dan baru nilai le syong sini sitai nak kata dau nidam kini bat hari cukup bor semua pemain sibun. Aku boleh raya kini ki kurjungi kita lawan syong harang belang kita kampoi kelai menin bermensi seni. Kemengaong menyabai nasional lah kam tirpor kelihat merai di dalam jongi di maheko mah ini kali maheko ibadan hapo orang belang beri balik di men para kami jonga di bawah pilih di wala yabe lengkap berkejeng kesem di bakrian ibadan hajan. Nah, kalian jom kajeng kesem ni dap tang da kajeng kenau iet ya ibaden kebala keren dua ki kajeng bahan jom i. Idan berbuat tang kajeng snow tang kajeng pusam rekhi berkajeng penshur. Aman kebor bai medang idan hayeng ipoy siyeng kadang berbuat tang kajeng snow shingan kajeng snow sai kajeng snow stem. Bahkan ini kemangi kenau i dari ngam kwa banjer pun ki jinja nomor 2 kasa simpor kawai na ki ngasi kwa ban narai tulane ban itu tang ke jinja nomor 2 hayeng jangi tareka jinja ka ba he tam ke mga ong hadu mata ke dei ada silam ba kan tang ngau usna marja khalai banai disamba ban nomor bide na ke jinga sam ba baduk nadu bang ya berkat berdan habang dalam dikon di mata ngi long berbuar wadang puslai ngi saya lelang. Dengan kenal hadin lais ni hadin kajing ai mas bani kong junga hasna moyong but hadin lais ni kadar kajing Kenya dia ya kajing lot jing set iba teng ladon don nang rokin mak ini jong ibarit living jong ibadu bator okot ki bahali ngasam dia jan lawan ya syang lang apar laut sini but hasra ban sedang ya kajing Kenya dia kajing ya pet kadno kajing lot kadno kajing ayo kadro set ibadan la transha bari ong kenmau la da jabo kuno kecing Kenya dia mata dan kuno kecing ram ni nom sha mangi ki mama ba kene gayeng kan ket marwei ngin saya ket nam te kata kecing sedang jungi kala pen singan hi pa yengi kan persa ba aseng kata ayo yoblai ba hidin kecing Kenya dia na kada uju kecing sebon jam ki kur dijat ki kurkha ki mekha na kajing bonjong ki para kristan kata kajing katang bendo yang ada kelam dan kata kajing ketram dai kadon ban kajing tam tin parang ko kasar plus ke babon hati dia kita ni ko it kind but also in cash buat ka pisar katam kita ke babon di batam but dajan baru sisnam ngi abam ya sabat dan ring ko ban ba kajing shisha haman bai madeng idan aku malah keren kini di ko it kenseng bersih haman bai madeng idan kadan berbor tang kajing snow pensingai kajing snow sai tamdan kata kajing na kajing snow scare mari idan kata kajing long ka personality but ka spirituality le kajing long masih ko klan kan ka bangi kenal ide i bangi ai portu nampak banjar pun ki layo snow. Nah kalian balai beruji uyam nama baki ini kita yang sem kamar tahabat kamar yam na kebentar kecing karno cuma menjuki ulas terus uji uyam ngapa benang ini nengkong kamtam ya kini kita kaji ni kadang kecing semusi kita kerau kadang kecing pangdonut kadang kecing snow marway kecing snow terli kumala ong ini kuksiu ni hawan pasi ye omla modul bai ipa ye imadeng sungi dan hayen karena boleh kecing pangdonut jungi story ipa ila yo betul ke message kablai na kalian yung kaskol jadi ilan stang kendia pan berap kun jong ipa lakai di agak kunai teri jong ja tau san naka kapok kasih moyong
bagi dari bab adin pada bahasa Islam benar ya kesimpulan ini ya kepastian na popor yang lapteng ya kesimpulan ini hak apa silong apa St. College bagi sa benar dia kai ayat sektor lami kapiu kami kanta bab na po St. bab lapteng ya kesimpulan ini apa silong college ya kami bab adin untuk ila pukul na yung ya kaya puling iba ila wan man sekri siya sinongojong ilay na pinuhon dalam perasaan na ganito pada dia kena itenat yung bagi may yung ilakuan kelalong no karena pinuhon katolik ilakuan bang katolik na doon relasyon no dimi-dimi na doon siya niyoklar niyokloy kita haru nam knaik saw umat sekarang ini kan di syam ini juga nanti untuk hari ini juga di pagi di syam ini kontai bagi mina juga badan mahal kapor di akhir di por job tadi job tadi orang pagi dan di kau ila treasure po pelang kumu demonstrator po soal libatkan po pelang adin bagkilo ba yung kanigaro makan yung bumubak bagkiway kilon kot lagi panwan sekri no yaki ikam po kanigaro makan di pagi ila ino ya kaum tongkar atau por agi fiu kubatang raspan gas mulai mat ila pai nang kay na pumaplang sa sinong Tapi untuk ila bersama dengan school kung ka mauyong samsir arsir school ila pesuang to por mati tentu di daging ya kot joki para ba ujung para pilih de banyak trelang nantai bantai ya kini Paris kumar besto ni lawan trelang ni tangi di lihat Korea mendasan dan harga por bagi ilong kuliah master yang kan ekspor de ila lagi kalau dia por mopat adin kejiwan di komisian no adin ka balawan sipti starida yang ekspor di kan jadi kan jadi anti por sejen mopat bat adin itu ila ino di jam dan jika ekspor bat ila jono siapa politik de kata ketika ka jika di pa de adin pada ini besar jadi ki jika di jogi de semua pada tulang di parok perjor baying pasang nang tania kita be kana di pa kumar kilai ya tulang kiwi ba adin di meju di lakwan no harus yang kasuna pa kena besau de ipa ile syong masa aku ikut kumar ketok desnyam pada siam di mina bat ya syong isap di hat ringkat tu banui umrei tambah i bagi adon yin rutang ni orang pun setiap yin ka kamar dia de dia na yin di mina saing ni saing mina ta ka de ni jadi pa ka di kon pati di lo de hakiki dia di sipun kam tiba nimla biar kena kapor ba intrai dia beliau kepada ini semua tak tahu ini apa udah pa buat nimla panir jor pat no. Dan ya kejuang kapal pun ayat timur pat makloi pencakri dua lo ini ikan amut ikon kita don sorong yang kena dong
jauh ipa iskeu capram akan kebor ya kam makrau kawai pa kumi pa tu kai klan mai irawa panne sani kumne kumai long ta de nitip kam dei ka masuk nam tani ba inpit ni amar lalu pasal ni mai dei tang kong ba handap ya ki puri matrik khato por ni baro khatui ngut nim bala ban pandap ki puri matrik kendai hadu kami klimat kamanta ni so garong ban yang kmat ki ba ban ong panila nila ko ya ki but không kun yang pi ilong tili tangkoi nyembat kenya patibut nyembat kata kajinya pet yau makamnya lalu kampuk pa dari apa ni wan nang tai kam dijam diom pi nang ta koram ka jam pi kumai yong ilong tangkoi kata kajinya ilong tang kampang sama ikwa pantri pi tak ni kepor ot pa idon pun ikam iduna jui ingong brio la kolong haka yak kayem la kolong haka tip klik la kolong age non salang la kolong haka no dur bagi saja ikam putin ikam la put ya kilinjat kiwang pi dalam diri hỏi kata siang kan jeliu ya kini kam bay bay le dari tang ne kiblan sebi iparok parjor bayin basam ba bailan sitom ta là cấp ba loại này điều này ấy đây cùng chỉ khôn đi và số ba nhà đi thì là phần hôn nhà đi qua và quan lại chỉ stop cả đó là các bạn trong khi về đi qua và xíu không nhẹ wa pensiulan yang juga bahaya pi tak kebagi itu pensiulan pi tak kebagi cuma rau ini terus kumropa piru hari ini pi wa ini pa ini stop nak saja pi de bila sok lisan kan kano ka jing tanut dan kano kajing buka akma kilalik ke masubatan ini nak tetap ni jung fry por kagoi teng de ni aron dikan bagi mena ikut berbuat dia semua dia don dikan berpipa de ni kemen ba kata kaji don dikan kejumpi kan ini haji penau ba kup di pajba ni parok kantam yun nan ni boisno pinta haba bikin mau or haba ipa ilalong kupu nang doai akwa lete kawai kitin kawa ngalam nong ba kibru boro kia kiba ya ronan ni kidam kibawan nang tak din to no ipa akwa isai kon madawai ipa wala kami kayong bane for ba jadi kabangnya disuruh dari ipa tolong bakoi ban like nanti kita maji kita mana apa wanai apa ada wai ketua pon pempadon bagi doktor ni position ban yang long apa
pada ilmu marawan sim dawai pati pajui sim dawo itu dor kemarin kumai kan bobiyom ne mat lerai pendot palat yo jong dan toy no yang tangwai pun juga kita jadi kabai dawai pa i sim ya pada perempuan palat dari itu tre sim dawai bai dawai de kumu noi dawai ulah le bai sai ya ka trong cái de kijing sekri du lolong ipani lolong i rapa jokan ke long kan padi lolong iskap tradisional jokan ke rang klun a por pemcuan bagana kene kan long kos yang dalam long tak kawai a por jong i ba le patrik yang punya saudara senang jokan ke sosial ipa untuk por di lolong pun iskap tradisional jokan ke senang baru kawai ba haji Jingtron gitu por, nilai senang warga jong kan, apian baik miladon warga senang, minta laku ma arpusan kerisian ialong isora senang jong kan senang juga mengelang sebagai yang minta kene por, dengan coba pun di mati kebaikan ila le rei, ni pa putroi tadi kita juga ila le hot sarai ila le eka Bapa di surat pun bila dan kita seperti ya pikir ya pikir di barajan marpa naslo namba wata me kam kan kita de hakane kopor naslo ba kata ketika kana kaba likat kaba ni nabi kasam ni kwa ban ai ni kopor de hak kita kabar ketika kita kaba kadu bat kita kaba nalai itu kompor kenam mobil por kali kita dengan air mulai dia kami kompor nasau ba namla kamlai mulai gong ya di marik ya nes di bolong di numpeniat ya kami lenium akan kompor jam kejiwa ontap bakadu ya ipa ini kabar nasau kamla penpau perteng ya kejinas pun ibarat kanas i bangas kau pun bangasan nanti ibarat ni terus ini bina cubantan dikulai balik kakam nyepi kalau poi haswa papin poi mati bisa tunat ya jadi lengkap nyepi kena kupor i riunyam baro nari padang mbak pasti riunyam kistar star padang manius i balong i mikadui di badan Joyce Louis Mikadui di badan Richard di badai Marang Mbak Dui Mat kiu yang badan kami kopor nanti naik kublai sibon dia di dalam yang don katupi kaji kublai kali Blang dated 16 June 2026 to the very family of late Babu Darius Linkoy. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, yet he shall live. John 11 verse 25. On behalf of the principal, teachers, students, and the entire St. Mary's Higher Secondary School community, we extend our deepest condolences on the passing of your beloved father, Babu Darius Blang, St. Mary's Higher Secondary School, Iba Darius Linkoy, Ubalap, Van Heppen Son, Yakinik Institution. Buon ba, kisamla ki khenna ki lai ki jingmentoy, benta ki lahela san ki bati ki kardan ki bahe ki marit. Ketika Jing Tracy Tom Chang Uneu Ratba Ulale si Tom Sisha Nakabenta Kalaway Ni Kwaban Ong Kutroy Ni Snongu Yeme Kutroy Kublay Sibon Kutroy
Putrai to ahi ika jing jatai bom jukut. Ning jatai daka jing suk. Kublai ko Maria kepada kejayaan kerajaan Allah kerkuya kerajaan. Balakar kuisa kapot jemput Yesus. Ko Maria berkuat kekli jemuklai kubain kebentar jeni tinangkop. Bentar kapot kecingap jeni. Amen. Putrai to ahi Padarius. Lingkoi jing jatai bom jukut. Jing jatai daka jing suk. Gum chairman kongsan aneka jingle gurom katu ya kemet kepadangsa yang dibagi dari selengkoi. Ngan kini kesembuh diperkat dari gospel jeng Yohanes kelenong kepada beliau ketikot kepada ke orang kumli. Kali hat beri jemi. Ngawan sekolah ni dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Siang Prabu Kendai, Prabu Ndriu, antara lain Selong, Ata, Maida, bukan kadu kelin buat kakian, nakan mau. Hari katakan ayat kipor kisnam, entah malawan, apa kenika senang katau karang langsung sengiang, pun menong hikai. Nasyam bat ngalap. Pat ngalak bangsa kia tadi kebayi babu dari Selengkoi ilong kumburang tak.